Hoćete vi konkretno šta je? Možemo se spremiti. Dame i gospodo, ovo je redovna konferencija štaba općinskog odbora Srpske radikalne stranke, kao što je najavljeno ranije. Ja pre svega želim da vam se zahvalim u ime općinskog odbora i Srpske radikalne stranke što ste se odazvali našem pozivu i da kažem i vama, a i našim gostima koji nisu toliko upoćeni, imamo izuzetno korektnu i saradnju sa medijima na teritoriju opštine Apatin. Vrlo su korektni prema nama, a nadam se da smo i mi prema njima. Dakle, izuzetno mi je čast i zadovoljstvo da najavim naše goste koji su došli da predstave u sklopu predizborne kampanje za parlamentarne izbore u Republici Srbiji koji će se održati, kao što znate, 16. marta, gospodin Nemanja Šarović, podpredsednik Srpske radikalne stranke i kandidat za narodnog poslanika, gospodin Ivan Ivanović, također kandidat Srpske radikalne stranke za narodnog poslanika na listi Srpske radikalne stranke i predsjednik Narodnog pokreta naših. Gospodin Obradović, Mladen Obradović, svima dobro poznat, također kandidat na listi Srpske radikalne stranke za narodnog poslanika i predstavnik pokreta Obraz. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo da predstavim i naše kandidate za narodne poslanike, odnosno kandidate sa teritorije opštine Apatin, gospođica Darinka Miljuš, diplomirani ekonomista, i gospodin Milorad Jelača, diplomirani inženjer mašinstva. Ja bih toliko i zamolio bih gospodina Šarovića da uzme reč. Izvolite. Ja ukratko, Srpska radikalna stranka, za razliku od drugih koji su samo pričali o nekakvom patriotskom bloku, Srpska radikalna stranka je taj patriotski blok izformirala. Mi smo, kao što znate, vodili razgovore ne preko saopštenja za javnost, nego zaista pozvali predstavnike patriotskih organizacija u Srbiji i pozvali nas da nam se priključe u borbi protiv prozapadnih stranaka. Danas se u Srbiji stranke ne dele na stranke levice i desnice, već se pre svega dele na stranke koje već 14 godina vrše vlast u Srbiji i koje su za tih 14 godina slepo izvršavale sve naloge koje su dobijale sa zapada. Rezultat takve prozapadne politike je više od miliona zaposlenih u Srbiji, rezultat je pljačkaška privatizacija, rezultat je činjenica da se danas u Srbiji iz dana u dan sve teže živi. Jedino u čemu je ovaj posljednji režim Aleksandra Vučića i Ivice Dačića bio uspešan, to su te medijske manipulacije i afere koje se svakodnevno otvaraju i vi sad kada pogledate unazad teško je setiti se koliko je afera bilo, ali ono što je potpuno sigurno to je da ni jedna afera nije razrešena. Jedan dan pričaju o tome kako je akcija Grom najuspešnija akcija policijskih snaga u istoriji Srbije u borbi protiv kriminala. Posle 2 nedelje oni nam kažu kako je akcija provaljena, kako iz policije cure informacije i kako ta akcija nije imala bilo kakve efekte. Imali smo aferu aflatoksin, koja je također, kao što znate, razrešena pod znacima navoda, tako što je smanjena, odnosno povećana granica, dozvoljena granica aflatoksina u mleku. I to je možda i najbolji pokazatelj kako su se stvari u prethodnom periodu rešavale u Srbiji, odnosno kako su gurane po tepih. I na ovim sad izborima sve te vladajuće stranke pokušavaju građane da ubede kako su oni nekakva opozicija, kako nisu bili nikada na vlasti i kako su za sve loše što se u Srbiji dešava krivi neki drugi. Istina je upravo suprotna, a to je da je podjednaka odgovornost svih onih koji su učestvovali u vlasti. Jasno je da oni pričaju o budućnosti pre svega zbog toga što nemaju bilo kakav rezultat kojem bi se podičili. Jedini rezultat prethodne vlade je potpisivanje sramnog Briselskog sporazuma, gašenje srpskih institucija na Kosovu i Metohiji, a jasno je da će svako ko se odriče danas Kosova i Metohije, da će taj sutra odreći i Raške oblasti i Vojvodine i što je još bitnije bilo koga od vas kao pojedinca. Onaj ko ne brine o državi ne može brinuti ni o pojedincu. Srpska radikalna stranka želi da Srbiju vrati svojim tradicionalnim prijateljima,
da se okrenemo saradnji pre svega sa Ruskom federacijom, jer mi nemamo drugog načina, ne samo da vratimo Kosovo i Metohiju pod okrilje Srbije, već mi kroz saradnju sa Ruskom federacijom možemo i čitavu Srbiju oporaviti, ne samo u nacionalnom, već dakle i u kulturnom, i u vojnom, i u naučnom, i u ekonomskom, i u svakom drugom smislu. Mi na ovim izborima nastupamo sa parolom i Kosovo i Rusija. Mi znamo da su to jedine dve tačke oko kojih se mora vrteti srpska politika. Mi ćemo građanima ukazati na to da je evropski put, kako ga oni nazivaju, upravo to što je dovelo Srbiju do ovako loše situacije i da postoji alternativa, da postoje ljudi koji nisu na prodaju, da postoje ljudi koji ništa ne duguju ni Zapadu, ni tajkunima, a ti ljudi su upravo na listi Srpske radikalne stranke. Vi možete videti da je Srpska radikalna stranka pod žestokom medijskom blokadom, zaista nikad gorom od osnivanja stranke u poslednje 24 godine, i najbolje bih rekao da o tome svedoči činjenica da pune 2 godine niko od nas nije bio ni na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom, do pre nekoliko dana kada sam gostovao na televiziji B92, ali da nas i dalje ni Radio televizija Srbije, ni Prva, ni Pink, ni Happy ne pozivaju i na svaki mogući način, da kažem, pokušavaju da nas spreče da dospemo u javnost i da istinu saopštimo pre svega javnosti Srbije. Ta činjenica da je režim spreman na sve moguće kako bi se borio protiv nas, jasno govori da su mi jedina pretnja aktuelnom režimu, da je svaki režim imao svoju opoziciju omiljenu. Nekada je omiljena opozicija Slobodana Miloševića bio Vuk Drašković, a potpuno je jasno da je omiljena opozicija Ivice Dačića i Aleksandra Vučića, pre svega Vojislav Koštunica. Vojislav Koštunica koji sad priča o nekakvoj političkoj neutralnosti, a 12 godina je vodio zemlju u Evropsku uniju, podržavao evropske integracije, potpisao SSP za koji danas tvrdi da je štetan za Srbiju, što mi tvrdimo od početka, isporučio više ljudi i više srpskih heroja Haškom tribunalu nego što je to učinio Zoran Đinđić. Prema tome mi pozivamo građane Srbije da dobro razmisle pred izbore, da ne veruju onima koji su ih do sad bezbroj puta prevarili, već da se oslone na nas, na srpske radikale, jer ih mi nikada nismo lagali i uvek smo im govorili istinu, bez obzira da li su oni tu istinu hteli da čuju. Zahvaljujem. Gospodin Ivanović, izvolite. Ovim putem pozvao bih sve građane Apatina koji su razočarani evropskim putem Srbije od 2000. godine da se okrenu našoj opciji koja nudi Srbiji jedno sasvim novo rešenje i jednu sasvim novu ideju. Ta nova ideja, to je put saradnje Srbije sa Ruskom federacijom i učlanjenje Srbije u Evroazijsku uniju. To je put ne samo obnove srpske državotvornosti, već je to i put obnove srpske ekonomije. Građani koji su razočarani svih ovih godina mogli su da vide kako su tokom godina zatvarane srpske fabrike, kako su građani otpuštani, tako da je došao trenutak da mladi ljudi koji su završili škole ne mogu da se nigde zaposle. A jedino rešenje koje im se nudi po Srbiji to je učlanjenje u neku od partija na vlasti kako bi mogli da dobiju neke od poslova u državnoj upravi. To nije rešenje za obnovu Srbije, to je samo prilagođavanje situacije kako bi vlast opstala neko vreme, ali ono što nam se pokazuje širom Srbije to je da dolazi jedan veliki ekonomski slom ako se bude nastavilo sa vođenjem ovakve politike. Zato mi nudimo konkretno rešenje, nudimo saradnju sa Ruskom federacijom i učlanjenje Srbije u Evroazijsku uniju koja nam može donati ekonomski boljitak u svakom pogledu. Ono što je interesantno i što smo čitali neke podatke, to je, na primjer, firma Carnex koja je njena mesečna proizvodnja mogla bi da namiri samo jedan dan potražnju u Moskvi. To je znači samo jedan grad
u Ruskoj federaciji. To je ono o čemu mi govorimo i smatramo da bi naša privreda mogla da oživi samo u saradnji sa Ruskom federacijom, a kamoli još sa drugim zemljama koje su članice Evroazijske unije ili sa zemljama BRIK-a poput Brazila, Kine ili Indije. To su zemlje koje su u usponu i ono što je evidentno od Evropske unije, mi smo neprekidno dobijali iz dana u dan nove ucene i čak i ti krediti koji su nam davani su po najnepovoljnijim uslovima, tako da je Srbija iz dana u dan sve zaduženija i zaduženija zemlja. Tako da pozivam sve građane Apatina koji žele da ožive svoju privredu, da ožive svoje mesto, da glasaju za Srpsku radikalnu stranku i na izborima 16. marta zaokruže broj 6. Zahvaljujem se, zamolio bih gospodina Mladena Obradovića da se obrati novinarima. Dame i gospodo novinari, poštovani prijatelji, srpski radikali, obraz i naši, prepoznali su sudbonosni trenutak u kome se nalazi Srbija i srpski narod. Želeći da spasemo svoju zemlju od porobljavanja u ime Evropske unije i evroatlantskih integracija, mi smo stvorili otadžbinski savez predvođen najhrabrijim i najodlučnijim među nama, gospodinom i doktorom Vojislavom Šešeljem. Srpski radikali, obraz i naši, žele da poruče svome narodu da nikada nećemo odustati od borbe za srpske nacionalne interese i da ćemo uvek govoriti svome narodu istinu, ma kakva ona bila. Mi također želimo da vam kažemo da sve ono što smo radili proteklih godina, sve žrtve koje smo podneli, svi progoni, sva hapšenja, sve laži koje su o nama plasirali, ne mogu i nisu uspjele da nas pokolebaju na našem putu. Naprotiv, one su nas samo učinile još odlučnijim i još jačim u nameru da sve damo za srpstvo, a srpstvo ni za šta, i da svoj narod i svoju otadžbinu sačuvamo od ropstva koje nam najavljuju izdajnički režimi, ma kako se oni zvali i ma ko ih predvodio. Ono što je također činjenica, to je da svi oni koji danas vladaju Srbijom i svi oni koji su to činili u proteklih 14 godina nisu učinili ništa dobro za našu zemlju i za naš narod. Oni su nas naprotiv samo udaljili od samih sebe, udaljili su nas od sopstvenih korena, udaljili su nas od bratske Rusije i udaljili su nas od sopstvene budućnosti. Ako ne želite da srpskim gradovima marširaju raznorazni moralne nakaze, ako ne želite da u srpskim gradovima niču vavilonske kule i nekakvi Disneylandi na vodi, ako ne želite da stranci otimaju najplodnije srpske oranice, ako ne želite da srpska preduzeća budu prodata za bud zašto strancima koji će ih upropastiti i uništiti i naterati nas da kupujemo njihovu nekvalitetnu i jeftinu robu, onda imate zaista kome da poklonite svoje poverenje. Poklonite svoje poverenje Otadžbinskom savezu Srpske radikalne stranke, Srpskog obraza i Srpskog narodnog pokreta naši, jer mi vas nikada nismo izdali i mi nikada nećemo odustati od borbe za sve ono što je sveto i čestito. Pozivamo vas da se obožimo, da se složimo i umnožimo i da tako zajedničkim snagama pobedimo ovo zlo koje nas pokušava uništiti i upropastiti. Još jedanput zahvaljujem svima na pažnji i nadam se da će od 16. marta srpski narod konačno imati svoje prave predstavnike u Skupštini Srbije. Ja se zahvaljujem, ja bih rekao dve rečenice. Predstavili smo naše kandidate za narodne poslanike, mi ćemo već u narodnom periodu i to vrlo brzo organizovati posebnu konferenciju za štampu gdje će oni biti predstavljeni, gdje će se predstaviti i vama medijima. Vi sada znate ko su ti ljudi, jer kao što znate imamo stranaka koji, ajde kažemo, idu i preko 50% glasova da uzmu, a nemaju svoga predstavnika, nemaju kandidata uopšte ni Apatin. Vi znate o kome govorim i još bih vas zamolio da u vašim izvještajima navedete da je u ovom skupu prisutuje gospodin Milan Ćuk, novoizabrani predsjednik Zapadno-Bačkog okruga za Srpsku radikalnu stranku, tako da Srpska radikalna stranka funkcioniše i radi bez problema, kao što vidite i sami. Osim toga, hoću da kažem da su naši aktivisti noćas oko 3 sata, odnosno jutros oko 3 sata napadnuti verbalno od strane aktivista Srpske napredne stranke i prećeno im je sa Zemuncima. Evo, dečki su, momci su tu svedoci. Sada šta im to znači u prevodu, možemo samo da mislimo. Ja se zahvaljujem. Da li imate pitanje? Izvolite.
Nema niko pitanja, znači bili smo vrlo iscrpni. Ja vam se hvaljujem, konferencija štapa je završena.